Kasang Voice of the People Party matagasi kaliakan do yaga DC jog East Castle District kabilang ko chairman jog the District Selection Committee. Hakabide baka jemplang gi exam naptaki grade 4 baka jog ki LD com types kabide banlong hakakat kandai tarik jog bunai na yueng matakasnem. Kada ko jeng do kalong bakin gi exam kilong lang hakajog kasni. Bat nakaliang jakaseng kalapan pa baka long gejeng baka long gejeng khangla di kisam la baka jog banyele baru atli exam. Nakaliang ga DC kalong baka syam jeng ban pelong la kajong kasni namar ba kimla ki hole ni ki jakaban pelong exam. Amta kala kular ban pelong no apanya fer ya ki por ban pelong ya ki atli ki exam nak lang kasang nami khmat do ba dani lang sti ba kum juru ba Tony Hungsan Lengdo Nakalian ke jongka parti kedon kuwi gejing temu bigwan ya gendu ya EDC kedai sepang ketika DSC exam de haka akusan teriku Oktober ila pelan ba kendon ke exam nai teriku November secara usah tekni dari kementaki kam jongka LDA kam types buat mentaki grade 4 dibun niki kita samla hitungan buat hitungan ujor sini bagi lah apply ya bro atli kam exam kami ke notification ke kami nak nakaliang jongka DSC dari kendai tarik mentaki ni exam jadi ujor nak samla kalau ba kimnum la ban appear ya bro atli ki exam nama ke exam penom tujuh sini jadi nak kata tahu di wan kendu di wan request ya chairperson belum boleh diisi sampai East Castle District by impact in kini begini makin lagi berkumpulan di kena sama di apply pro atli jam sama kerja kedua katam lagi ini kerja kedua katam jadi kuat ban apply to the maximum opportunity mah bikin yo ham kalau kambun bikin yo feel the way you pass away kerja create dan sama kalau habro atli jam gini di post di balai jadi ini berkata dari iklan beri chairperson beri DC dari orang mana kalian dijukir wilayah dan kata kejuk macam perhati kembali kerpat ni kerpat bangin rakno ya ka exam kau ke sini ya kau ke post mau kejing penyok di building dulu lapan pau ke baik lah kita hadu pusan hajar ngut nak samla coba apply gini ikam dan nama kejing penyok di building man penuh di exam tak ada disebut asli yang kecil keren gila orang ba kin penuh kejuk kesini di exam malah kejong kepol kebenik mentang ke grade 4 kan long nadok kendai ujian step nang tu kin aikia belai kenta nang tu beri kisale ya LDA kam types nadok CBG RBG na RBG kam beri kepol dia kata kepol ni kuat menai sekolah semula bikin dia mandu jingkermen jingkermen pada district administration kelaiban keladon terakhir kita temu begini boleh bertemu jingkermen kita sama di sekolah kalau ni appeal ni kena sama kalau nggak appeal ni di situ cukup kor bah semua dah nilai exam semua menbu ni berlek kuat bersumar kuat yang jaka begini nilai exam boleh penjebok ini kalau gue jingkerpan akan yang edisi berarti cukup kor ni nak senggu nak kor cukup kor ini ya berlek kuat berlek subah yang akan naik kemarin ini kerpan kena sama sekolah mana berat makan ya kijebo hak classroom dan di hak tiga examination centers bagi lagi lagi di benar lagi cakap kita labu kerpan nanti cuci tapi mereka keluar buka begini sih kena sama kemudian ibu aja kata dari kali ini yang ingin scam di district selection committee kan le kepada kamu melihat pembalik ke embassy ya kumba kondak ya ke MPSC bangilai bami ke rumah dan asrai kalau kalau ini ke rumah kami ke MPSC orang ingin scam dari ketika kamu benar kata jingmi kumba piong pi bahkan dan lupa ke jingtung rumah kalau tak ada advertisement ingin scam bikin trade dah bohong kin ai diberi belum deserving based on their credit bagi yo ini kan pas aku dah coba ambil bagi cakap kam malendat kumba kerja ini tu